درود و درهبات گلی چاروکاں شمارا واشد کنے بلوچی پلیٹ فارم چینل میں چینل مول و مراد بلوچی زبان و لفظاں کا دیمروی دے گیں وشی جیرو جنجالان بابتا پتران کنگیں او گیشا چا گیشوتی چارو کانا زانتو سرپدی دے گئیں مروچی گوما یک بلوچی زبان نوشتکاری استادی و یک خدمتگاری کیا بلوچی واسطہ کار کنگائیں ہم دیوانے واجہ علی گوہر استادی و لٹریچر نوشتکاری واجہ علی ماترا وشت کنے خوشنام ہوتے واجہ ما چونکہ تئی گیشتری کل رجان کے سراہاں تو ورال رجان کو لفظاں کے بابتا ماشما گپ جنے ما چارتا کہ لفظاں کے پیڑا کے مردم نوشتہ کنا آ گیشتر کستے فکشن نوشتہ کنا یا شاعری نوشتہ کنا بلے تو کستے رجان گچین کتا ای بابتا تو چی گوشے اتوار شرف صاحب شما باز که شما مارا وتی ای دیوانا بلوچی پلیٹ فارم لوٹتا ای جوستا نکنگا چونا ماں کستے ترا ای گپا گوشک لوٹن کہ مان قسانی ہے جا گونڈیا چھے ای کتاب وی چیزا ان نیمگا منی آیال گور بوتا آئی وڑا کہ مطلب 1984 85 زمانہ کی بوتگا 4 و 5 زمانہ کے ماں وانگا بوتگا بیسو کستے یک انچے اما زمانہ گا بلاہیں یک کریزی بوتا ورنان تو کا او بیسو مستری شریعہ کی بوتا کہ آریا لوگیا لائبریری بوتا تو منی ناکو بوتگن دو اشانی دو پیتی کتاب پر بوتا گوڑا ما ربط آردیں کہ ملا کرا مسیح توانگا چکے آتکا گا ایٹی ما آسورا ٹیم کے بوتا نو میں کرا دگے مطلب چوشن ایکٹیویٹیز نہ بوتا گوڑا ما ہمیشہ نی پیتی پاکو تا گا کتاب کشتا چارتا تو ہمیدہ منا خلیل جبران کتابی اردو استت بنفشہ کے پول من کیا ما گمبی اللہ ہمیں کتاب منن دستا کا کسانو کی وش کی چیزیں تھا تو اردو ایشی کے مارو شمارا ہوا میں بیسک ایجوکیشن اردو ما میں تو شتاشی زاں گوڑا مارا وانی نگا یہ زمانہ گا ہم بلوچی بوا گا سنگت رفیق صاحب برات واجہ اقبال صاحب میں بلوچی استاد مارا آئیاؤں مارا پدا خلیل جبران آشوب نام کتابی منزنی کیا راجام کتگا غلام فاروق صاحب بیالا غلام فاروق صاحب نے بے بخشی تو کسی امی کتاب ما وانگا تھا ہم نو میں بلوچی ہم مطلب لیک گو وانگ جوڑ بوتگا اردو آو ہمیں شما کم شو چیا تھا پر یہ چیزاں منا اتنی مگا ساکا ٹریکٹ کو تو مچارے کہ اشانہ مردم بیرجی ترجمہ بکا گوڑا من یمی کسانو کن چیزانا راجان کنا کو تکر رائی کو بلے آزمانہ گوشے ما کسان تا پدا منا چوشی مطلب ڈنا آزمانہ گوانڈوانا ڈنا دراؤکائی مستری مردمن کر راؤکائی شم بلائیں اجازتی معاولی نبوتا تو مانگوڑا ہرچی کے لے کتا ہمیں دا کپ تگا کپیو کسی چین تو کا ڈائریز آنی ہمیں وڑا راجان کے گوما مطلب اسے کہ منی اما سنگتی جوڑ بو وجہ میں کہ تو رجان کا کنگائے پیشانی واسطہ کہ تو ہما رجان کا گچین کنے اشیے تئی کرا کہ ہما کچو کیلویں چھیں مطلب تو کجام چیزاں چونی چیزاں چارے کہ یہ چیز رجان کنگی ہیں یا یہ چیز رجان کنگی نہیں منی گشتر راجان بتگا ماں وہ فوکلور آرہا سکباز اہمیت داتا منی 3-4 کتاب ہوت کئی فوک ٹیلزانی کتاباں منی کرا گیشترن کہستے ہیں آزمانہ یا کہ من پتہ کہ بیندات کو تگا من شارٹ سٹوریز ہم کسی راجان کو تگا تھا بچا انسان لائف اسٹیج ہم اریا اسٹیج کیسے کائے تو اما حسابتی اما سینس جوڑ بو ہم بھی تو اما چیزیں انہیں مگر روان کریں نا نو ای ورنائی کستے اما زمانہ گا کہ من نوک ورنا شکر ورنائی در بتے ایٹی من گیشتر رومانٹک شارٹ سٹوریز ٹرانسلیٹ کو تا اور لکھتا ہم نو من بلے امی چیز کستے چارتگن کہ چریشان چی مطلب یک انچی چیزی کہ چدو ساری بلوچی لٹریچر نیت کا یا کہ انتہائی نوکین چیزیں آئیے کستے کنٹینٹس آئیے وانا آئیے کستے متوکا کہ آئیے ہم حیران کریں کسی باہر و تہارا
ఈ man gishtere ehmiyat datagan to ma tra goshaglutan ke mana awwali randa waja saba dashteri saba mapsa ne short stories ani kitab english ma waja saba dashteri saba nan dataga ma da university nawad no hay zamana ke dakhila zurtaga to waja mana ke kitab dataga mani ingrizi to shi jod butaga karachi man kam antagat guda waja mango ke mana to షార్ట్ స్టోరీస్ అని కితాబ్ మితాబ్ మా లెక్కగా మళ్ళీ మా నజాన చూ లెక్కకు బి షర్రి షర్రి మదని మదని రైట్రీ మర్దము అని గుడ బల్కన్ కి జోड़ತಿರೋ ಬಿ ಗುಶಿ ಗುಡ ತರ ಮ ಕಿತಾಬ್ ಇದೆ ಮನೆ ಮನೆ ಕಿತಾಬ ಗಾರ್ ನಕನೆ ಮಗೋಜೆ ನಂತಿ ಕಿತಾಬ ಗಾರ್ ನಕರಂತ ಕಿತಾಬ ದಿಯಂ ಪದ ಮನ ಗುಡ ಇಶಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಈ ವಜಾ ಗೈಡಿ ಮಾಪ್ಸಾನೆ ವಜಾ ದಾತಗ ಇಶಿ ತುಕ ಯಕ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಜಿಪ್ಸಿ ಈ ಪದ ಚಮ್ಮಗ ಚಪ್ತಗ انتہائی خوبصورت شارٹ اسٹوری منگوڑا یہ اولی منی مطلب انگلش کسی میں شارٹ اسٹوری کے ماں بلوچے کو تگا نو اشیے ہم وانگا چپت تو چیز اب محسوس کنے کہ منی گیشتر ہم سیلیکٹ کو تگی شارٹ اسٹوریز ہمیں وڑی نا کہ آپ مردو آسٹرنیشنگ نہیں مگا ایران کن کسی ہم اچھی یہ نہیں مگا ماحولی نہیں مگا مرد مرد برا او مطلب مردم بگڑی یہ بڑی چیز کیستی او وجہ تی انگتا رجان کو تو گئی 4 کتاب دیمات کا بالیں گلمات یونانی او داو بامرد اور اس پہ قصہ ہو مرگ قصہ ای کے کتاب اتگاں تو گشتر کو حدی لفظاں کا وابستہ ہاں تو ای گچینے تی حاسی مول مرادی ہستے ایشی سر پدیشن کے پدا ماما گاب جانا کہ ایجے مستر بوا گو سینسے رودگ شارٹ سٹوریز و خیر بنی جندہ لکھتا و لکھا خیر انوگی زمان گا مساک دیرنا لکھا گا بیستی سی شارٹ سٹوری ساری بنی چاپتا شارٹ سٹوری ٹرانسلیٹا منکو تا بلے وادی کہ ماں مستر بوا بوتا بلوچی لیٹریچرا ڈیپلی کسی روان جولان کم پتران منا یہ چیزیں محسوس بود کہ بلوچی لٹریچرا آمی چیز کے کاسانی چوکانا گوانڈوانا وتی نمگا اٹریکٹ کا آ چیز بلوچی لٹریچرا ما ہوا مطلب ما ہوا ندیستگا بلکن کی مردمان کوتا بلے منی نظرہ منی چیا کسی چیز نیسن کم بوتا رندہ پتا کسی ما کہ دیم تیرا پاٹوپول کے شروع کو گوڑا لگتی چیز اما کسی آرتے تو کا واد سکم نمان چارے کے بھاری دنیا ہے تو کا امی مردمان کے بلائیں لٹریچر کریٹ کتا ساچتا ایشان چی وانتا ایشان چو وانتا ما یارو چی بزن شوتا آتا شد ڈگری کار جا منانو امی چین زینے تہاں ہے نا بلے ما ایشان ایٹی ممنا ایچ نارا سگا آئی درگتا منگوڑا اتکا غالباً 2011 ما اتکا ادا سنانا میں سنگتی میں ادا لیبریری ہے نا ادا سناہارا من کیستنگو کے لائبریری منا کمو ما شو چاری لائبریری مجھے شاری لائبریری بچار منگوڑا مشی لائبریری پٹ پاس تو منا یک کتابی دستکت ریفرنس بک یا پیرنٹائز ہال لٹریچر نامی ادارہ یہ چاپتگا یہ سجا جونرز کے استا میں تہر و بہر فکشن و نن فکشن ہے یہ ہمیشہ نی مکملیں کتابیا کتاب پدما کے پاکوئی شاشے گو آپ تے امریکہ گوانڈوان دی کتابی اسکول وائندگ بھی یہ ہمیں کہتے سان فرانسسکو نامی چیہی اسٹیٹی ایشین بک فاؤنڈیشن of کتاب دا یہ ہمیں کتاباں شاں یونیورسٹیز و کالجز ہم باہر کتگاں منگو گڑا یہ کتاباں میں برینگو اما ٹیم عمر عثمان ازی کالج آتا میں گڑا منا گوشی تی روزت کمیتا گڑا یہ کتابہ کے تو برے گڑا اما یہ سابہ بری اچھا من اسی تو دے لیکچراری نہ تو تم پائے منگو شار رنگ گڑا اما یہ نام ہے سابہ میں یہ کتاب زو میں اودا سر یہ کتاب رہا پٹت میں ایک جاگئی کہاں ایک پورشن میت مطلب اودا ڈیفینیشن اس جتاہر و باہر ہوا یہ قصہ میتھولوجیکل چی وہ یہ قصہ کس نے پتہ کیا داتگاں
ایشانی کستے اما دگی جوکانی ایشانی زندگی ایشانی لائف سجا مانا. تو میں یک قصہ دیا قصہ افریقن قصہ یا قصہ ہمیں شادی یہ قصہ ہے میں کپیس سے کو شادی ہے یہ قصہ کستے مارا چلی چینوا ہے چیبے کستے سکن نہر رائٹری او نوبل پرائز ونر رندہ ما سجنا چارا کہ ای گونڈوانی واسطہ ایشان 8 سالے جا 7 سالے جا ہمیں بلائیں رائٹرن کیسے لیکھک شروع کتا نو ما چارچے بیسو ہمیں چیزیں کہ چریشے چے لٹریچر محربی لٹریچر پروڈیوس کم ازانی مردم نو ما چارے ای چیزیں وڑا منچے مکنا بلوچی لٹریچر ای چیزیں منچے انٹروڈیوس مکنا مطلب قصہ ہم پرچم یاران گونڈوانی واسطہ ڈنی کیستے مردمانی لائفا ما کیستے انٹروڈیوس چا مکنا کہ کسانی ایشن چوکانی واسطہ گونڈی ہے جا ایشن قصہ لکھتا او قصہ شواس کتا او ہمی چیزا گوڑا منا ای چیزیں نمگا آو منگوڑا ای بالیں گال متارا چامی کتاب چے عبددانا قصہ مانا منگوڑا گپتو راجہیں تا او ایمنی ریزن بو. ہاں بالکل ہو ہمیں وڑے. اچھا یہ شاعری بھی یا ردانک بھی تو یہ دو رجانکن کے جتائیں پیٹرن آئیں شانی تئی خیالا رجان کے واحدہ شاعری رجان گرانترین یا ردان کے رجان گرانترین تو من تو دوئے شاعر ہیں ایک اپن میں بوشیں کہ رجان کے ردان کے کیستے گرانترین یا شاعری ہے بلے تاچکنگ اپی کے شعر راجان کنا سخت زیادہ گرانے نسبت فکشن ہے فکشن ہے ارزان نہیں جو مطلب تو بوشے کیستے دیما یا کسی شارٹ سٹوری میں زبر رنگ کئی نو روان بھی نو نہ جہل چاری نہ بورز نہ زمین نہ آزمان نہیں ور نہیں آؤں گرانی یہ ہوتی ترکیبی اور یہ کہ ہوتی جدائی ترکیبی یہ جیڑا ایشن کہ تو دن شاعری نہ بھی ٹرانسلیٹ کچھ نہ کرنے یہ ایشی کہ بچا تو آتام شاعری شعر لکھتا لکھ کے میٹر شعر اترا گرے گی شعر اترا وزن گرے گی شعر اترا بازیں جاگا انچیں اما کیستے چیز بن کے ردیف کاپیا حساب ہم کہاں منظوم شعران نو یہ چیزاں تو دم مزہ نے چار شبے نہ ہو پدا آ زبان و ای زبان ایشان تو پدا بزان ہے تو کیستے یہ چیزاں کے سرپد بے گوڑا تو زانے کیسے کجا گوڑا ایرر برج بلے ماں ایگا پکوشن کے ردان کا چی شاعری ترجمہ کنک ساک گرانے. ہاں بالکل شاعری ہے تو بالکل ہی کپراست ہیں. اچھا یہ کہ چیزیں رجان کرنے کو وحدات تو چہدہ کوشش کرنے کہ ہما کے اصل ٹیکسٹ ہیں یا گوں بلوچی ٹیکسٹ ہم دب بکنے یا ہم سنگ بکنے ہمیں ای برجہ ہمیں کہ زبان روانی ہیں وہ ہم سنگی ہیں اشیارہ تو چون برجہ دارے کوئی اشین کے بچا منی و منزنی موتی وجبتی بوشی چی بوشی بچا من گیشتر ترجمہ کے کتا سارا ماں بندہ تا مٹھے و نام بیا کسانی اردو لاتین ٹرانسلیشن بوتے گا باقی منی گیشتر رجان تاچکا انگلش بوتے گا انگریزی انچین زبانی شرف صاحب کے انگلش آئیے کیسے اما تابو میل بلوچے گو مس حق نزکا گریمیٹیکلی کنے اشار ایکسپریشنانی کنے اشار یا باتال یہ بڑی چیزاں کنے اشار یہ مثال تو منی انگی انوکت کے کتاب ایسو پہ کیستے فیبل زن کے اس پہ کیسا نام اسرا بلوچے اکیڈمی چھاپتا اسے تو کا بچا ہمیں کہ باتالا اسے شیرانی کسانی انڈا کے آت کا گانا یہ بطلانی سیم بطل بلوچے جندے کر موجود ہے او سیم بطل او بعض جگہ میں اما میلا اچھی ہیں کہ اما تابم زبان تابے آہوں بلوچے گما سک باز نزدیکی کن تو امی چیز کے بلوچے تو کا موجود ہے اودا موجود ہے نو منی واسطہ ای انگلش یک بلائی ارزانی ای امی شکلا وتی اما کیستے تابے حساب آورتا منا چون مطلب بعض مشکل نہ کبتا یہ چیزیں نیچے کنگا ہاں بعض رندہ چون بھی بعض رندہ انچی چیزیں کہ انگلش مطلب جندے و سجن چیز انگریزی لٹریچر مطلب برطانیہ ہے نا ہم ترجمہ کرتا گا آئی تو کا افریقہ ہے گا یہ تو کا میکسیکو ہے گا یہ تو کا جرمنی ہے گا یہ تو کا کیستے ویتنام ہے گا بعض رندہ نو اچھے
فانا فلورا نی اسپیشلی معاملہ ہوتے نا می درچ کو دارانی دالوتانی بعض رندنو یوڑتا ما సంగతానం చూసుకుంటే బి మతలబ్ అన్ను బాబ్ కేస్తే యక్కే ద్రచ్కి నా అఫ్రీకా ద్రచ్కి ను బాబ్ वो तर्जुमा कनंग ना भी बाबा बच्चों कने बाज मर्दों मनोष्टा कैसे कौरी वेकनी द्रच की तो भाई बाबा बले अफ्रीका द्रच कौरू बलोच द्रच की ना ఈ ఫానాహార ఈ ఫ్లోరారా ఈ ద్రచకార तो चू ये वड़ा कने तो ఈ वड़ी मामलात के बुतगा मचो मुश्किलानी बड़े बड़े शिकार बुतगो बलेशी के पाटपूल कुता या तो मैं ममा फाना फ्लोरा नजदीक बुतगा या क्या मैं वड़ी बुतगा वड़ा माना हम जुर्तगा या के नबुते वड़ा मा तचका आंदी ना ममा ऐसा बा दाश्तगा क्या आउदा मेशे चेहरा पता या कसानी ब्रीफ इदा तक भाई ये टाइप है एक ऐसी द्रच की इदा भी इशे फैमिली इशे बाटनिकल सजे छे गिशे तो के पदर रंदा गोटा मेगा लोप में भी के वजह तो अफ्रीका द्रच ಗೆಪ್ತ को कौरी कुता ये बड़ी चीज मुश्किल आतकदा बलेशिन के डिफिकल्टीज तो अगर बेचारे राजा के तो का के कहाँ गोड़ा वश्तर भी राजा के कनक वश्तर भी जी हो रास्ता ज़ाहिर हर ज़ुबान होती है कल्चरी होती है तभी अच्छा तो मना बगुश के तई दिला मतलब रजा की एक साजिश थी अच्छा बाज़े मर्दमान गुशा गए कि रजा कस्ते बस एक टेक्स्ट यार चेस्ट कनो को दिग ज़ुबान ये तो का आ रगे बाज़ मर्दूशी ना ये साजिश थी अमली तो तई है आला कस्ते एक साजिश थी अमली या जस्ट एक अंचू बस मजदूरी तो एक चीज़ एदा चेस्ट कने और दुमी चीज़ा सारी दुमी जागा सारी कने तई हाला कस्ते हमें उड़ी चीज़ें इन सारी यार कसा गोष्ट दपे बच्चे गोष्ट होती तो मनी मन मर्ची अंचे के इससे मर्द में दिमाग के बैक वक्त मनी बड़ा शायर हम ट्रांसलेटर हुआ था ओ ये दर्दा ये कैसे चीना डिफिकल्टीज आई मुश्किलात आई अड़ांदन तो हम जाने राजा मंगुशी क्रिएशन है बल्कि की मशरा क्रिएशन है ना रिक्रिएशन है या क्रिएशन यार तो पता रिक्रिएट करना है गोड़ा नु क्रिएशन आपके फर्स्ट टाइम क्रिएट भी अर्जान नहीं है चीजें रिक्रिएट भी करने आग ग्रांतरे सर इशिये मामलात सकबाज़ां इशिये नाजुकी सकबाज़ां इशिये दाराग इशिये के अस्ते वती तबाराग वती रंगारा जग वो लाब्ज़ो कैसे के तरकीब वो ज़रबुल मिसल ये महावरा ये चिच्चो कैसे त्रोंदे आपसन के सज्जा तरह कैसे कंट्रोल करने की शनि महार तरह दरगिया तो शर्रे अगर सवारी बेबे गोड़ा तो थी मंजिल सरा शुतकुत करने अदरवाइज गोड़ा तो आपसे कैसे लगा में दबा बे और गिर्रा बे ये ग्रान है सरबाज़े अरजानी चीजें नहीं क्रिएशन ही आमादी तेरे मन के हाँ बिल्कुल हो हमें बड़ी किससे हर राजा कसला या क्रिएट कोतगी चीज़ ये रिक्रिएट करनी दोबारा साचेगी आइए बिल्कुल मत गुमा एक गप्पा तिपाक करना अच्छा तो मना बहु के बाज़े राजा कार चवती ने मगा बाज़े गप्पानी वजाहत करने वास्ते चीज़ाना मैं रजा तो कहवार गे जा तो कैसे हर वादी के रजा करने गा बे गुड़ तो कोशिश करें कि हम असल टेक्स्ट हैं हम के निविष्टकारी आइए वफादार बे हमावड़ा हमा का के गोश्त करती हमावड़ा निविष्टा बे कने या के ना तो कैसे चवती ने मगा कमी बास एडिशन कने कमी बास गप्पान गिशे ने वास्तव गप्पा हवार गी जान करे बेचार राजा के वैसे के बाज़े मर्दम आइए लातिन राव रहबंदा गिशे या की उसी लाब्जा बुजुर लाब्जा को बेरज या की उसी कैसे आयाला बेरज या की उसी कैसे उसी तो इशरा बुआन वती कैसे दमाग तो का साइंटिसाइज कने उर्तवार तिकानो पदा वती हिसाबा लेके इनो आये वती में वाड़ो पेमा भले राजा लव्स टू लव्स कनग नवी सर पर के बाज़े जगह चुके तो नाम के ना बाज़े जगह तराहू वती गप मां कनक कपा अच्छी जनी गिशी नगे वास्ता और बाज जगह विषय के अच्छे तो बाज़े शार्ट तो नॉवेल शॉर्ट स्टोरीज बाज तर्जुमा को तो किताबों बाज नु तो गप हूं जाने के बाज जगह सेंटेंस हमी वड़ा अल्लाह तो दाव उसी के अस्ते तड़का को लेकर कराची निगम मजा ने आ चीज नगिशी सरजम ने भी नु राजांग के अस्ते
لفظی و نبی بی بلے تامدار نبی و بعض مردم ہمیں گوشتا ہے کہ ٹرانسلیشن وجہ اما کیسے کارپٹ دومی کیسے اما پوشتے مطلب دیما آئی اما کہ اما پرنٹ پیرا خوبصورت ہے پوشتا کیسے کور دے مگا مطلب یہ شرنگ اپی مطلب رجان کے واسن نہیں یہ وڑوں نہیں رجانک باز رندا اما کے مردا اما اصل لکھتا رجانک کارن کے ترجمہ کو تو چارا اصلاؤن ڈول دارترن یہ بڑے بازیں رجانک استن کہ آنی مثلا میرا داغستان کے اردو ترجمہ ہوتا مائی داغستان پر ایوا سادا سا زبانہ رسول صاحب لکھتا راشین زبانی اب لیشی انگلش تو بون تو عبرت گرے چونی خوبصورت ہیں کس نے ٹرانسلیشن ہے حافظ شعراں ہو یہ کسی چھو خوبصورت عمر خیام یا ہم کیا کتگام یہ فرٹ جرالڈ ہمیں اڑے نامی فرٹ جرالڈ چچو خوبصورت ہو بالکل ہو یہ گپا کستے مانگو تو اتفاق کنا کہ رجاں کو چونا ایشین کہ گونگی جگو کم کنے گے یا ڈیلیشن و ایڈیشن ہے کہ ہما معاملیں آ ضرور آئیے تو کا بیتنے تو بعض وحدہ رجاں کن تو کہ ہما اصل ٹیکسٹ ہیں او دا بعض وحدہ یک بطلی کے بعض وحدہ یک شاعری کے بعض وحدہ یک ہنچی چار شعبے نے کہ چتئی کلچرہ چتئی جغرافیہ ہا ڈن نے گوڑا ای وڑی وحدہ تو چون کنے پرچہ کہ آئیے اما کے تچکیں بعض وحدہ ترہ بدل وتی زبانہ دست نکو جی ہو اشیارہ تو چون کستن گرودار کنی یا چون وڑی دیما برے نو بازیں انچیں رجاں کستان شعر مانا ناولاں یا کہ قصہ مثال ابرمان ترجمہ کنگا تو بالنگ المتارا بالنگ المت جندے ہمیں قصہ فلائنگ ڈریگن آئیے تو کا ہمیں سوتا کے ہمیں پٹک ککیں ورنا جان چنے دیما ڈریگن ہے گا چنی ڈریگن سکن دک کہتے ہیں یہ چائنیز زبان ہے یہ ایشیشو میشیشو پیشیشو ہمیں وڑے ماں ادانو ایران ہوں کہ بھئی اشان ہم چون ترجمہ بکی ایز اٹ از بیاری نے اما کہ اما سوت کے اشیار جتا داتا ہمیں قصہ یا کہ منشیا ہوتی بلوچیا لفظانی سب ٹرانسلیٹ بکی تو منا گیرت کے منی کماشا ما قسم تگا مارا قصہ جتا داتا نا قصہ جتا داتا وڑا قصہ انتو کا اروادا من کماشا پدا اما کاندینگے ماسکرہ کنگے واسطہ مارا یک واشی سوتی اروادا جتا نا کشارو مشارو شینکان شکاشو ہمی ٹائپ ہے سوتی جتا گی ماں اشیے ما چینا کے چارے ہمی شعر آرہا مچھری ای مکمل کماشا میں گشتنی شعر میں وزن بالکل پیدا کی اشنی لفظیات جدا جدا بلے صوت یکی آواز یکی وزن یکی من گپ تو شعرہ ہمیں وڑا ٹرانسلیٹ کو مچھری خوبصورت دو می بعض رندہ شعران کہانا داغستانا حمزہ اتی کستے آٹو بایوگرافی باری چھیتن گری ہو نگیشتا ہے داغستان درگتا بلے اشیاء کے ارچی ہوتی لائف بابتا لکھتا ہوتی شعر ہوں بعض جگہ داتا گا یہ اردو کے مرد ترجمہ کتا شعر اشیاء ترجمہ کتا گنگو گوڑا بلوچی ہے فرسٹ ٹائم ہے پیدا صاحبہ ترجمہ کتا فدامت بلوچ ہے تو یہ کہ من دستگا مچری شاعر کستے اما کے رجانکاری رفیق عاجز ہے فدا صاحب آرہا منگوڑا جوست پورس کو فدا کو بچہ شعر وشی وزن معاملہ ہی شعر کستے میٹر ردو پیش ردے معاملہ ہی ای منگی کاری نے منگوڑا عاجز آردت منگو تو ساکشار کتا پرچہ کہ تو اگر شعر آرہا اگر ترجمہ کنک بلوٹے دان تو شاعری مبے مطلب ساہرترہ گشتگا کہ تو قطان کے استے آ شعر آرہا ترجمہ کتنے کنے او پدا بعض رندہ اما پیشتر ما گاب جتا گا باتالان کہاں نو تو اگا مطلب اسے کہ ہوتی زبانہ چیدہ باتالان زانتکار مبے یا کہ تو شانی بابتا مزانے ہم تو باتالانا آور رجت نہ کرنے نو یہ ضروری ہے سر طرح کسی تو رجانکاری مطلب اسے کہ فل ایکویپٹ بھی آئیر داز رسی بھی ساکی زبان زانتی بھی سکے زانتکاری بھی ماں وطارہ کچھ کرنا ہوں ماں ہمیں گا پا مجھے رجانکاری آ رہا
वो अल्लाह यार शायरी हूँ बिकनात वो परचे की बड़ी मामलात कहाँ बाज रंद मन गला ई बार वो खैर मागू तो पीसराम कम की गब जितगा तो कम की गुश्तगा थाम भले मंगुशा कब की शांगता मा पदरतरे रंगे डिस्कस बेकनी के तई गेश्तरिंग के रजां का मा चारे आगू जहागानी लफ्जां का वाबस्ता हाँ यानी हंची चीज़ां के आ जहागानी तबे चीज़ां गुड़ा तो कस्ती ईशाना यक अमे के जहागानी लफ्जां का यक बाकायदा यक लीक ही है यक ख्याल ही है यक प्रोग्राम ये हिसाबा का नगा है या कि अंचू तरह बस तरे दस्त कब तक तो हमें उड़ा रह जा को तो मनी सर मंत्र सरित्र गुश्तगा ना मंग के वादी ई कार के कोतगा गुड़ा मनी फोकस बालिंग अलमता चिपत गोंडोनी लिटरेचर वो माँ अमी चीजारा जने तुका चारे थी को मचारे कि भाई मैं किरा मर्दम गीश्तरी मर्दम कहाँ आ मतलब आजदा 19 साल है जा लेखक शुरू करना मैं मतलब किरा चुशे मर्दम सक्कम कि हाँ कसानिया लेखक शुरू करता बास कम लाती मामा मर्दम क्या नहीं लोग लिटरेरी लोग तगा होती पीरिन पीशरो दित्तगा मास्टरें दित्तगा नुआहा मतलब लेके तो चीजें मन आम्ही चिजरा जने तुका को के भाई बायदे में ग्वंडू कसानी है जाची 4-8 साल है जाची 6 साल है जाची 9 साल है जाची बिसिकी बिलिकी नुमा आम्ही जेड के ग्वंडुआरा अट्रैक्ट चेका ग्वंडुआरा शॉर्ट स्टोरी अट्रैक्ट न का चाहे रोमांटिक भी शायरी या के सिद्धगे मामला भी ये मसला नहीं शेर ग्वंडुए मसला नहीं गजालो नज्म नु आयारा अट्रैक्ट अगन का उती निमगा कारी तो आ फोक टेल्स वती बलूचे फोक टेल्स या दरामदी राजानी फोक टेल्स तो गुड़ा माँ आमी दरगता ई चीजा नको के ग्वंडवानी किरा यकेस्ते वानगे रोजानी डेवलप भी ओ मैं ये दरगता मतलब सोबे ना बुतम परचे के मावादी बाली गलमता रह के राजान को तगा गुड़ा माँ चो माँ अल्लाह यारे परमाशा वडावती किताब बड्डा को तो ई स्कूल परा स्कूला ई इदारा परा इदारा ई सेंटर परा सेंटर बहा करा कुता गुड़ा मंत्रा इशे सोबिनी एक मिसाल दी माँ अन्नु लाती साला सारी बल तुर्बत यूनिवर्सिटी उस्ताद का तो बेजार साहब मुदो से ग्वांडो गुमा अमुदात बेजार में सोल बंदे दो से जने कोतन कसानो की या की बराजत कती या की निकला चो कती चेते बेजार गुड़ा हमें जने क्वार गुशिश पजकर शिश बंजनी अली गोरी शा बाली गलमत लेके तम वंता मां चर्चे गोंडू किताबों मानगा तो इशिए आउटकम ही भी कि ई गोंडू मर्ची के वानगा ई जरूर इशियारा ई किताब या जागया मुतासिर कं ई लेखके निमगा केती मनी मूल मुराद हमेशा मां मतलब शायरी हम माशमा अर्कवती एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट होती शायरी का भले बारी बारी मां निंदी गोंडवन वसाम शेर लेखं ओ मनी जिंदे शेर द्रचकनी बाबत तो अच्छा आप तक नु ई कैसे सज्जे चीज मां मी कांटेक्स्ट कोता कनगावनी दिमत्र मंगता बाजिंग कारी ई दरगत कोता कना के बिल्ली चाइल्ड लिटरेचर के मेकरा या किसी चीज से किंड अगारी इस तरह इचकार न बुता बिल्ली या किसी तासुरी शायरी रोती गंडू मजनी राइटर अमी उड़ा किसी चीबा मां अमी चेनवा एचाबे के मिसाल दातगा ई जोरा नायले मिसाल तर दियागा यो सजब बला मिला राइटर नोबेल प्राइज गिफ्ट की राइटर ईशान कसानिया चिल्ले के शुरू कुता वो आमी कसानिया लेके के सवाबा ई बलाय कैसे लेकु गुतगा दरत का देमत्रा गो वाजा अली गौहरा में गपुत्रान बरजा है मैं मर्ची के एक मरागशे बहारे हमदा ची असर हुई ओ मा दुमी बहारा पदश में दीमा हाजिर हुई बलूची प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल